Sente tutura ne kukibaho MTN tera hasimu yona eyo kwenda kuteraho muri Uganda ahashiringisha tumurika tikitike wabone nedakika mushanju zabisha orukutera kurugaha MTN kuzaha MTN gasta emwe itano emwe star ibiri hash uzaha nkoreji. Nakutangira munonga ha program Sente tutura kandi riba barekure ngo riyo noreba TV West bitu ejin program Sente tutura kandi kone janto nayo nibanyeta Esther ahurira mutebekansa wa program eji helizoba twatayisa omucyara ningashi omushi orukora obwa makanika nabinji mushije kubana mureba abashija imwe bine motoka ko kutwara motoka yawo mu garage obwiro bwinji abantu bakugikora ho abashija ko ngahati ngenda turebe omucyara nawo ukora mu rumuntu gwo gumwe kandi twaturebe wa mirimo yona ahabwenshi yatorene okuba makanika ni warebe ngu omurembogu abishintu basa gukora buri murimo gona guma ha program orebe oko mushogo akora emirimo ye. Nakutangira munonga ha program tugamira amazina gawe. Amazina nabanyeta no Wasima Irene kuruga Bushenyi cya Bugimbi ati ndiyo muri Mbara umurimo gukora ni kanika motoka za petrol star za diesel. Ati difference nevera hi motoka ya petrol zona kanjane motoka motoka za petrol nezi enche za diesel nezi mpango zirumuka za kanta fiso ezezo za basi nereza petro neza hipsa mu 10 limited. Omirimo yonereho ahabwenshi bo wa ese kitekateko cyo kugira ngo be makanika okaji hayabwenshi wakunzire kugira ngo niwe ojoin injo bwa makanika kare nkachikuni onka mutuma gwanye kani chikunda kurugakari no mukushoma kwanje kashoma wa komshaka nkashoma na komo S4 nija abajanye ndakuzo mu garage ugambira abazire bawe tubambera babi bagira wawaye ndakuzo mu garage doko wani uko inayo muntu wabe nakora mu garage ni barumu nangwane bingi bonkato bakazi abashije omwena ankona nuwarya hari kunyegesa wamaro bwire bukwingana shi okoro go mu obwire hate ndiyo mwaka gwakana mkanika hari hati ntubare myaka 3 ubwo kwega gwetugubara kare hato go aho kutangire gukora ndiyo mwaka gwakashatu ati wo kawarebeho omushicho ndijo koro mu rumogu abwenshi wanzoti nyowe no kubo mushichi ninzagumza mukoro bwo zo mu rumo gukora ubwo kanika kanyineho kare antu wanje akaro makanika wazamuka nkezi nanye najari kananye nzi kanika nka anti nanye nisha nakutandika nakanika tubyaguma nko kunabe ni kibara nakutandika natandikira atere ntugambire ko izoba ryawe rikugenda no bimukashazinga hi kandi ko kwikaho korachi kandi uje uhendera shazinga mu izoba ryari mu kirege atagwirenjura nke yakeraho mukasheshe ni mukashayi cyanke mwene cweka nkikahashaye nkibiri nkikaha mirimo yeruho ndandika nkora
kare nkahati washanga ndiyo nini hamushoka buzobe uzazitafira yasitiyerye eyo kutunguramu motoka yeri yanetamburira hansi kare yanetera nko bwina ina okajhurira omukama wayo nananda ngo gitungure ereke kuhurira bwina ereke kuhika munonga hansi kasisikaro kwa hasi hato gitungura hariho buntu bakutunguza njyamo abareo obo butwantusubaho nubwo bwo kutungura shoka buzoba ikazayigura nkira kukora engine keji yije mu rumo rwa engine ninkora burchumwe cyane kikwatira ina engine nkitereza amaguru nkaga no maguru harimo brakes harimo emotoka ina amaguru kashinje mpira ngireba harimo brakes harimo ebigure bikusupportinga motoka bino kwa bisisikiye nabyo nimbitereza hati nija ukija kwega motoka chintwara kwega kukanika motoka chintwara bwire kwingana ki kiregerera ko omutwe gwawo kubangu kwata ubasa kushanga omutwe gwawo guri shapu kutwara nkamezi nkana ningashatu kumanya kora buri orukuma kora buri kimwe kandi omutwe gwawo guri suro kutwara nko mwaka ninge myaka 2 obayo yega emwe no takabikwasire aho kwa motoka ine parts nyingi mwene waza kuba makaniko usheme kuba no manya buri part ya motoka yona kuba no manya buri part ya motoka bo kuba no abasa kurete cyo takumanya kandi bakikureta ngo ukikore ato takucumanya umurumuntu gwagwa akoremo namanya kuvuga motoka motoka ni makujivuga echo nacho ndichimwa byoshobe kuba no manya ninga kuba no kimanya kujivuga abo kuba umuntu nakuretera motoka ye byango gitesting kandi ino kugitesting ukamanye kifira wena mukama yatakumanye kisikere muneje mukama wayo nagereta motoka yanjye nimpurira harimo ikintu cyukutera nkati nkumanya ukiri ati juvuge mu juhurre ati wotakuma kuvuga mu motoka ino kora kimanya mutaramanya ukirabe ki Ejin program sente tutura kandi twine Helen kandi tuje no misho bit program ejine kuletera MTN leba ngu iwo kwenda simu nunji ine apps nunji Facebook WhatsApp na apps ezindi zo mu MTN shops ninga MTN service centers over sekwetunjira emwe ahasimu nunji mnonga za MTN Smart Series esimu ezo nzija na memory card ya 4GB kandi zine na data zabusha so jendo tunje simu ejo base kuza abuhereza burunji mnonga bwa MTN tugaruka utarga